Abusia, ahaye Puyaka TV, ana wushe. Puyaka TV, ana wushe video. Dear kwa dear ba, near dear bremo, dear kenso, and near dear bremo. Abusia, ane konfo Agradaa, ane dane so. Abusia so subscribe, pomo diane subscribe. Mia notification ne so. Send your video bia on sabe can be ashe. Abusia uwia comment fa video no ho che wadwen fa video no ho like it na share video no maye dase bebre se wo hwe Puyaka TV. Wow, abusia mo amunim komfogra Agradaa aka Mama Pat aka Komfo Agradaa sikagare. Yes, mwamunim ne honsem a ebubo baaye ensem we baaya enunti okopie mu ewo polices mesa momu biem eye Mama Pat all night bi okoye ya o kire se wo pese wo sika obohoma wa bra all night ni bi na se o disika ketua bi ba sika kese ana odi be mawo se o de 1,000 Ghana ba 100,000 ana ubenya so be bohum amount sanunti amount for ye no mo amunim sikani brefo e wo maemu omo jeche ekogu asori hon mo ma ama yesi that night no die Mama Pat odisika gari ehwie sika bebre omo ekotua sika ebitia 1,000 almost expect 100,000 ebitia 20,000 almost expect be 500 ebikotia 50 almost expect be 100,000 shenim seskei beba Mama Pat preachy double money in ma maybe mujigai allegation eje basa omhu ya nse Mama Pat we pie etunika kofi no kofi no ma de tie no oye live video na police for edru ni fie hono kofa no edi charges a manfo edi abono no edi arrest no a ye de ne koto says ti Mama Pat demu a chance obenya bill nyame boa no mani nya bill so after that onya bill no one could do fear and another charges yes and the born no suffer bako at the charges born say Mama Pat or the naked pictures I then out into what such charges and so enutino yesa de ne koto mu bie mu a enu so demu a ye de ne court ye di bill requirement man no o demu a want to me meet bill no a o demu for some days nyame boa no a o ti me meet bill na ye bele no enu so biem Mama Pat aka Komfo Agradaa sikagare na busia for bai ne kunu bai ya de ka be si honom kana nkodru fie police for search ni biem esa de ni kotu mu a eno so eye different charges police for edi abono a we so eye third time Mama Pat went to me and kofie into the third arrest ana ya arrest na ya dina kwhye ses biem ti se Mama Pat obepie edie ye nim mo amusu nim obone edoso a wasem ayeden enso doso eti Mama Pat case no say die aye addition and subtraction or subtract no ma waye omo bone no omuso omo add up or subtract no na omo waye omo bone no omuso omo add up ti Mama Pat ye enya dia eneni tine ya
obetumi apie efiso omo awaye omo bone no omo doso sinka garefo ni doso bukatafo ni doso enti o free mu no omo so ba e de ne kohiem biem mama part be free mu ne anachina Puyaka TV ye sabeke bia monsono ye bema mwati Puyaka TV dase suma hwe video e pomodia ne subscribe